Buongiorno ili dobar dan ili što god. Ovisi kako gledate ovaj video i pozdrav od Luke i dobrodošli u Sada Preketijamo podcast. Prije nego što počinjemo, lajkić, komentarić, upišite se u mom kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije da pogledate što prije svoje moje videe. I tu ispod ako hoćete imate linkić za moju stranicu Instagrama koja se uvijek zove Sada Preketijamo i tamo me možete isto zapratiti. Znači, ipak Gonzalo Ramos će postati novi igrač Milana. Prije neki dan je izašla novost i za ukupno cirka 74 milijuna eura Milan je tako kupio svojeg novog napadača. Da vam ispričam, ja sam bio snimio video baš u petak oko podne gdje sam pokušao nekako prokomentirati cijelu tu situaciju vezano uz Gonzalo Ramosa. Tek onda dok sam snimao, pa dok sam montirao video, pa ovo pa ono, ja sam krenuo za Rijeku i mislio sam dobro, ok, mislim video će biti spreman, sutra ujutro ću ga publicirati, nema problema. I bile su glasnine, nije bilo ništa sigurno. I u međuvremenu šta se desi, sve dogovoreno, sve ok, rekao sam, a daj. Znači 15 minuta videa bez veze gdje ću zakasniti i izgledat ću glup. Rekao sam ok, to bacamo u smeće i jednostavno u ponedjeljak ćemo snimiti novi video i evo me. Znači Milan službeno dogovorio sve s PSG-om, Gonzalo Ramos i po nekim informacijama je već odradio sve liječničke kontrole, znači sve ok. I sad se čeka samo da potpisuje ugovor i da bude sve službeno. Ponavljam, 74 milijuna, to je velika cifra, rekord za Milan. Nikad nije Milan toliko potrošio za jednog igrača, tako da će postati najskuplji transfer u povijesti Rossonere. Da prokomentiram. Ok, mislim, ok igrač, ali cifra je luda. Jer kad pomislimo da u isto vrijeme Niko Paz otišao u Como, mislim, znamo Niko Paz, Como, Real Como, ali za manje novaca. Nije da Milan treba Niko Paz, nije da svima treba igrač poput Niko Paza, ali a kako misli igrati Amorim, ne znam da li je Niko Paz takav igrač koji bi mogao zatrebati Milan, ali takav profil igrača, znači ajmo reći mlad i za dobru cifru, Milan je mogao naći nešto bolje nego Gonzalo Ramos, što je sigurno. Ne slažem se kad je baš Fabrizio Romano rekao da je na ocjenu na terenu Milan, da je Gonzalo Ramos u top 3, znači od mogućnih transfera po pitanju napadača, Gonzalo Ramos je top 3, ne znam. Na primjer, Malen je došao za puno manju cifru, znači 25 milijuna i zabio 15 golova. Da li će Gonzalo Ramos zabiti 15 golova u cijeloj sezoni, ne znam, a zamislite tek u pola. Tako da nije istina da Milan nije mogao nešto bolje. Jer 75 milijuna eura Gonzalo Ramos, to smo svi sposobni. Nažalost, ti transferi su uvijek najlakši. Kad te pitaju 75, ti skeširaš. Nije teško tako raditi calcio mercato. Teško je kad naći nekog profila koji nikoga ne znaju, za malo love i on će ti poslati odličan igrač. To je teško. Ili ako želiš pustiti cijenu. Tamo se vidi kad je neko u stanju raditi. To je veliki problem, ali s druge strane, da li je to taj profil što je Milan tražio? Očito je, jer Amorim je baš rekao da on traži takvog napadača. Nadam se da nije samo izabrao Gonzalo Ramosa jer je Portugalac kao trener. Ali dobro. Šale sa strane. Koje su druge novosti vezane uz Milan? Kako Gonzalo Ramos dolazi, najvjerojatnije onda Santiago Gimenez će napustiti Milan. Bilo se pričalo da nekog dogovora između Porta, između Milana za nekih 25 milijuna plus 8 milijuna bonusa ili 27 plus 8 za nekih ukupnih 35. To se pričalo baš u istom danu kao na Gonzalo Ramosa, znači u petak, ali do sada ništa se nije ništa novo dogodilo, tako da to su samo priče,
trenutno. Vidjet ćemo šta će se desiti. Ne znam, jer u međuvremenu, ja kad snimam video više ne znam, ja snimam video i u međuvremenu Milan prodao svih. Šala sa strane, ali tako se desilo baš za Gonzalo Ramoša. Ali sigurno je da Milan se želi riješiti Santiago Gimeneza, već je to htio prije godinu dana, sjetimo se da je baš Tare, kad je još uvijek radio za Milan, bio rekao da Milan pokušava se nekako riješiti napadača, očito niti treneri, niti stožeri, niti direktori su bili sretni s njim. Žao mi je radi njega jer je baš htio jako doći u Milan i baš je htio ostati u Milanu i u prvom mjesecu, ali vidimo i na svjetskom nije dobio baš puno šansi, očito Santi, puno puta smo vidjeli igrači koji su bili ok u drugim ligama i onda kad su došli težim ligama, težim klubovima, nisu bili u stanju jednostavno taj pritisak potrpite i eto, znači Santiago Gimenez, mislim, pogotovo nakon što je Milan dogovorio o Gonzalo Ramoša, 99% napušta Milan, tako koji i Fulkrug. A ostalo šta se može nadodat? Rafael Leao je dao još jednu izjavu i ovaj put ko da se malo po malo vraća na njegove korake, rekao da mora vidjeti šta će se desiti sa Morimom, možda će otići, možda neće otići, mora popričat. Iskreno ne sviđa mi se tako ponašanje jer je ko da si malo dijete. Jer jednostavno izgleda kao da sad kad ne možeš dobiti ono što hoćeš, onda se vraćaš mami plaćajući. Ili kad mama shvati da si nešto skombinirao, ti njoj počinješ plakati i reći oprosti. Tako se ponašaju mala djeca, ne odrastao s djecom, jer sjetimo se Rafael Leao je otac, a ja mislim da mu se tako blizanci ponašaju. A ako se tako misli ponašati s Milanom, on može slobodno i otići, naći ćemo drugog, ali ne sviđa mi se to. Ne jer ako sad ne možeš naći klub koji ti hoćeš, ćeš ostati u Milanu, jer Milan je opcija B za nikoga. Ako neko može pomisliti da je Milan opcija B, slobodno neka ni ne dolazi. Bilo koji igrač. Jer, Milan nije Milan Berlusconija, znam. Ali Milan je najbitniji klub u Italiji po pitanju povijesti, znači da ti moraš to jednostavno prihvatiti to. I ako ti misliš da Milan ti je druga opcija, da su ti druge opcije bolje, nemoj ili otiđi slobodno ili nemoj ni dolaziti. Bilo koji igrač. I bilo kako se ti zoveš. Nije mi briga. Tako da, još jedan put Rafael Leao, zašto si išao i zašto si išao to komentirati, a ne kužim. Jednostavno, to su i novinari krivi, mislim, on se treba sad fokusirati na svjetsko i oni umjesto da pitaju nešto za Portugal, oni pitaju za Milan. Ko da traže neke gluposti, ali dobro. I Fabrizio Romano je rekao da nije sve dogovoreno za Modrića. Bio sam ja to spomenuo baš, da možda ipak Luka neće otići, i baš i Fabrizio Romano rekao da postoji šansa da Luka ostane. Jer on želi popričati sa Morimom, da su bile neki kolokvi već, ali da se on totalno sad fokusira na svjetsko i na repku. To je ono što smo i svi bili komentirali. Trenutno njemu je fokus reprezentacija i sve ovisi kako će završiti to svjetsko. Jer mislim, ako svjetsko završi rano za njega i što se svi ne nadamo, onda bi on mogao i ostati još godinu dana. Mislim da ako dođe do nekog još ogromnog rezultata, da jednostavno njemu karijera će završiti u ovom mjestu. A vidit ćemo. Ali i Fabrizio Romano jednostavno ponovio ono što sam ja bio rekao i novosti što sam ja čuo i pretpostavljao. To je najlakša stvar, nije nešto, niste bio genijalac za shvatiti to. Tako da vidit ćemo šta nas čeka. Milan trenutno traži jednog stopera.
Opet tu bi se mogao petljati neki Portugalac koji vodi Jorge Mendes. Jer izgleda da Mendes, koji je i agent baš Gonzalo Ramoša, želi surađivati što više s Milanom, pogotovo kako je Amorim sad stigao, tako da morat ćemo paziti na te portugalske mlade igrače, jer znamo da Mendes voli to raditi, pogotovo s tim klubovima. Sjetimo se šta radi i sa PSG-om i s Unitedom. Tako da Milan trenutno traži novog stopera i to je ono glavno. Znači napadač, kako smo bili rekli, je riješen, sad fali stoper i jedan vezni igrač možda, ali mislim, tek je sad 29.6. dugo ljeto, ali barem smo jedan smo već odradili, iako ja, ponavljam, ne bi ja, da sam ja radio na mjestu njih, ne bi kupio Gonzalo Ramos, ali nadam se da će me on nekako prevariti i dokazati da nisam bio ja u pravu i da su oni bili u pravu. Ja se uvijek nadam da moje prognoze idu krivo kad nešto prognoziram loše za Milan. Uvijek. Analiziram i uvijek sam spreman reći pogriješio sam. Ljudići dragi, lajkić, komentarić, nemojte se zaboraviti se upisati u mom kanalu, upalite notifikacije i pogledajte sve moje videe. I nemojte zaboraviti, sarà perché ti amo sempre, i forza Milan sempre. Pozdrav Luke, ciao!